oitwa mangana maya dipo na sanya boiganyara kwa bagwikirana ebituo abyo kurikia asomoroberio oinua jamii me constituency ya Kitutu Chache South na boigogo toletera oroboti hiro kubwatia andiki bara itandi sabatinto abantu byaba abanko baba bakekiagara tokumanya rengi yakoba asomoroberio bwe serikali oinua jamii goche sabantaba gotu chintakana amuna bali bamenyate no bolema imeye bunge ya Kitutu Chache South nigo banyarwe sokya na kwelikia ile banyara konyoro bokonyi bwabene kurwa serikali ni serikali itungambia mama ikiare inyoira ba remafu chintakana na eldaris so banyore namba ya remafu yere nene abagaka abangna bali bakire myaka 70 that is bali were mwako 1953 chimageka the wens utaria se pension ndio ya serikali kunyara ariko amona abana chintakana ofisi bali bele gusanganike taseni Kendizi TV nigo aba obisa bateneto murobereyo amono mugambyo monene bwe location ya Gisoni Ambrose Gichana banyara kwenekia omubaro monene ase bali baligeti konyoro bokonyi kurwa serikali aba batikwana na bange ba ikiri yake ndumuna bono yandu bwata aba watubetani 70 ba ikira na ni mami go chabare and we expect more era no otora na mami no otokare to make sure ngiro muntu urikirwe ka serikali ngeyo bakonya asoyo masoyo abamenyi benseme yeni go baboligwe gwesokya asobonge ili banyara gokora au kwelikia ase batali gotiga abantu bali no bali mamagega ase bone serikali ebwato muroberio muya bwoko bakonya igo twali kumuringa bali banso bwata bali mafu nyomba baba se kogachwa baoroke barorekane egere serikali ne bwate solution iranyale kubashukikira bali baraba gotwa ikire myaka 70 abarubaje asobuye ya serikali ne barengera tukubakonya boigo nigo banyara kurwa bokorerio buya asoko barokereria chinjira chingi ya chokwelikia kubatenera tina death certificate from the ones either father either tatu mwabo basima mumu mwabo okoroki na wana abuna baye yosirete kama no kurikia balamavu bali severely disabled aseke busiye tokota bali abalamavu ebire amagata bali NCP bali batagete 24 care 24 surveillance bali ndredio kabutari kunyara kubatika eka tukanyore challenge ye miaka tubwate guideline nga muntu ndikwense serikali ko rukombo ko tu ugo qualify kanyora chibese chobo ko tu no muntu bwate miaka 70 iye mini komenta nayo nigo banyara kubasemya chinjera cyo konyora ogosirwa ao kurwa semiroberio ye serikali mavu ndobwate chi program bali bakonyara kwa supported like Rosibyombe by which grant of office ya National Council for People Living with Disability have supported your biashara have supported in doing other things chinga kechicho nigo banyara kwerera agati ebitango bagenderete gwetera asomorobele yoga oinua jamii gochia asaba na inchi sisi twanyine nyinge mbali bara bakotu bama tenga mbaye gete myanga lakini batama ite bale ko likubye tambulizo na kiyali getu emyaka kali kwesa magoso lakini karo kuri tambulizo kwanyoranga emyaka yaegere emeke lakini garo monene challenge romo na abantu ku understand kasa sema wala mafu kama tabi tari but wona baguli kama la mafu bali bara magatanse pi ngaba kunyara ko but ngondo wasipia kutoka ngechara ateke tari unere challenge twanyora badilende twaeresande wanane Ripoti yake taseni Kendizi TV kurwa se ward ya Bogeka ebunge ya Kitutu Chache South imeye county ya Kisii elietaria Nendipon Asanya.